Bismillahirrahmanirrahim. Mehurban ham muhabbat iyasi bo'lgan Allah ismi bilan ihtibarıgızga Büyük İslam taqlimatına bağışlanğan dini ve medeni programımızın bugünkü çıkarılışını takdim etimiz. Süykli Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin Allah sangat sahibi bulgan müminlerini süyer deyip buyurgan hadis şerifine dayanıp bugün biz sizge Abdullah Tuqay ismindeki Tatar Devlet Filarmoniyasının İlhamiyat Kulübü'nün Tatar profesyonel sahnasının jawharları bilen görüştürəcək biz. Studiyamızın türünde Tatarstan'ın halk artisti Mefodiy ulu Georgiy Ibushev. Hoş geldiniz Georgiy Efendi. Rahmet, hayırlı günler. Sizni halkımız, televizor korucular, profesyonel sahnamızın bir jawhari olarak, bir yaktı bir nur bulup gelip kirgen bir jarşımız. Hatta Georgiy Efendi, Dili apabız bulgak ve sizin hakta bilesiz mi, nindi jır icat etken. Alla mıngnan siz yoraldınız mı? Alla mıng sizden mi yoralgan? Deyip yaza. Elbette çünkü bu hak söz, bu hakikat. Aytalar bit, buna hizmet, kişinin talantın, kabiliyetin dürüst beyelev ol darudur. Dürüst beyelemeseler ol şiirdir. Allah'a şükür halkımız sizge dava üstünden dava verip dura. Georgiy Mefodiyevich, özünüz hakkında da söyleyiz әлі. Halkımızga bek көңілі bit ol, bek kızık. Buna halkta bit şunday ölüp kireşin jırlarına muhabbet var. Yaratalar nişlep şu kadar matur jırlılar iken deyip sıklangan kişilerini men köp bilem. Georgiy Mefodiyevich, özünüz hakkında, tuğan tufraklarınız hakkında bu profesyonel sahnega nişigi keldiniz? Nişig soňul şu kadar kireşin jırı bizning yüreklerimizde urgılıp, vulkan bulup dibile. Men özüm Tatarstan'ın Mamadaş rayonu Vladimir degen avuldan gajayip, ol menim üçün gajayip avullarının birisi. Şınlap aytarga kerek, men üskende kişkene vaqtda avulubuzda kişi bek köp edi. Men jırmın arasındagına üstüm, ol vaqtda meňe avulubuz jırlıydyr kibekkine idegil. Mene men göreydim, apalar, abaylar, indi biz dedeyler deybiz, tüteyler deybiz, at arbalarına oturup işke baralar jırlıylar, işten koytalar jırlıylar. Kiş bilen Talyan tavuşları men avulga şunday bulup taralalar idi. Alar bek köp idi bizde garmınçalar. Men kişkene gene malay, hatta mene alar meni jılatalar idi. Bigerekde tünne bilen alar bir bütünde ikinci türlü yankıraş taba. Ondan soň ol bizdeki aş sular, alar bütünü jır bilen uza. Men kişkeneden kireşen jırlarını tınlap öttim. Üstüm meselen, onda bir miş başımda oturam, men 5 yaşlık malay bizge jıyıldılar, konaklar. Alar şul mal qargıçlar, taristlar degen şekilde gabadi kişiler. Alar meňe bütünne ikinci gajayip kişiler bulup görneler edi. Şunda birew jırlay, yitlerim bolsa süýegim qalar. Şul şaktan unutmam men sizni. Men şu 5-6 yaşlık malayını kisekten tok sukkan kibik, men bütün tenlerimni dirildetip meni mene şolar jalatalar idi. Mene köresin şol meni jır dünýasyna alıp kelgenler meňe nimet edi, tilim açılgynça indi sen jırlaýdyň. Süýleşkende aňlapmy ýönnepdiň, nämene jırlaganda anlaşyla köresin suzuk awazlar jırlaganda dürüsrek aytylgandyr indi. Şol ettirip men kişkeneden jırlay başladym. Ondan soň tabiatga bek yakın bolganga men bek taýratdym tabiatny, anyň bilen aralaşıp üstün dip aytasim kile. Men tabiatda özüm gene ýerige yarataýdym. Çünki men hiçem bolgamyndyr. Hazırda ol nerse var, lakin dol köpmede derejede uňsa da mene ol hisler ikinci türlürek bolsa da hazır men ulgaýylgan. Lakin tabiat menim üçin ol gajayip bir muciza. Men moraller bilen oynasam nersegedir Rusça advokasiýa tüýünde ol itip
чәчәкләр белән аралашып, агачларга карап, ничек менә үземнең икенче дөньяма кирип китә идем, алар миннән көләләр иде. Шуңа күрә мин син кызлар шикелле йөрисең чәчәкләр арасында дип, аннан соң мин үзем аерым, алардан башка йөри идем. Менә шулай ярата идем. Мин табигатьне бик тә аңлый, бик тә тоя идем. Шуңа күрә минем шигырьләрем дә күрәсең, алар бик тә аның белән бәйләнешле табигать белән. Мин авылга кайтып, мин җәй көне язмыйм. Мәсәлән, әле минем җырдан башка әле мин шигырьләр язгалыйм, мин күп язмыйм, җанында 15 шигырь язам. Мин җәй көне бар тик үземнең җаныма яза әйберләрне җыям, сеңдерәм генә. Таң атуыннан да рәшәләрнең, болытлар килүен төркем. Ул бит үзе бер җыр, бер гаҗәеп. Җыр ул менә шулай туа торгандыр, ул кеше күңеленнән ургып, чыгып, аны ниндидер хисләндереп, ниндидер утырып, математик формула шишкән кебек, тукта менә төшкә бу нота куйым әле, монда менә бу аккорд булсын дип язган җырына ул җыр була алмый. Җыр ул ургып чыгарга тиеш. Сәйдәш Яхи Музафаров җырлары кебек, Жигановның романслары кебек. Менә мин үземне әйтә алмыйм, мин эстрада җырчысы түгел, мин гомерем буе җырладым татар романсларын, халык җырларын, чит ил, рус классик әсәрләрен дип әйтәсем килә инде, халык җырларын. Вот, ләкин халык мине якын итте, үз итте. Мин гаҗәйбрәк тавышлырак кеше идем, егет идем килгәндә, минем тавышым бик югары иде. Минем өчен өченче октавадагы фон алу, мин алу бер нәрсә дә тормады. Вот. Шулай мин тенор альтина идем, ләкин гомер үткән саен ул тенор альтина инде хәзер төште. Җитәр дәрәҗәдә мин үземне лирик тенор дип саныйм хәзер. Ләкин мин язмыш өчен бик тә рәхмәтле. Ләкин кызганыч, менә безнең авылда бит инде музыка мәктәпләре юк. Без андый белемне ала алмадык. Мин сәнгатькә, музыкага бик соң килдем, 21 яшьтә армиядан кайткачтан. Мине Наизбек Аязович кабул итеп алды, тыңлагачтан да. Менә мин 7 ел укыдым консерваториядә, әзерлек курслары белән бергә. Менә минем шул музыка белемем анда алып чыксам да, училищелар бетермәгәч, миңа ул күпме дәрәҗәдә бәрбер җитмәде. Мин күп кенә үзем теләгән әйберләрне, шундый авыр ритмик әйберләрне, мәсәлән, бик теләсәм дә җырлый алмадым дип әйтергә телим. Мин алар үзем шуны җырлап йөрсәм дә, менә сәнгать ул бик кызык әйбер, ләкин шул ук вакытта үзем теләгән бик әйберләрне мин халыкка җиткердем. Байтак язмаларым бар минем. Күп кенә хатлар алгалыйм мин кешеләрдән. Вакытта трамвайда, автобуста барасың, кешеләр күрәсең кемдер килә дә шулай кулдан тотып алып, ичмаса кешегә әйтермен, мин аның кулыннан булса да тоттым дип, менә ул вакытларда бик менә күңелле була инде, күңел тулып китә, нәштер үзеңнең юкка гына эшләмәгәнеңне беләсең. Мин бик күп балаларга җырладым, чөнки мин менә лекториядә эшлим гомер буе, әдәби музыкаль. Менә бүгенге көннәрдә Башкортстанның Уфада эшләп килә торган Уфа музыкаль әдәби лекторияның 75 еллыгы. Мин үземнең коллегаларымны ул бәйрәмнәр белән котлыйсам килә. Мин бик шат, ул бик зур яшь, 75 яшь. Менә аларга иҗади уңышлар телим. Бүгенге көндә менә мин 33 ел буе хәзер эшлим безнең Татар дәүләт филармониясендә. Мин анда үз урынымны таптым. Заманында мине хәтта менә кеше әйтер инде хәзер Фуат Мансурович Шакиров безнең зур дирижерыбыз, танылган дирижер, үлде. Хәзер ул үлгәчтән теләсә нәрсә әйтергә була дип әйтер. Бер безнең вакытлар зонында консерваторияның репетиция узганнан соң ул миңа әйтә: "Георгий, киләр син безнең Большой театрга. Безнең анда Римский Корсаковның звездочет партиясын җырларга кеше юк. Син бит югары тыллар аласың, синдә миләр бар бит. Син рәхәтләнеп җырлыйсың аларны" дигән иде. Мәйтәм Фуат Шакиров, мәйтәм булмый, минем мәйтәм аңа белемем җитмәй. Мәйтәм мин ритмик яктан мәйтәм кысанарак кеше, мәйтәм ул искиткеч авыр партия. Мин аны беләм, мин аны карганым, тыңлаганым бар. Мин әйтәм, мин аны мәйтәм гафу итегез, мәйтәм мин сезгә дөресен әйтәм, мин аны мәйтәм башкарып чыга алмыйм. Шулай итеп бик кызык кешеләр белән эшләргә туры килде. Без колонный залда бергә җырладык. Соловьянка, Саткилава, мин, Иван Козловский вакытта исән иде әле, 91дәме, 92 яшьтә иде. Ул җырламады. Ул бары тик яшьләргә, анда тамашачыларга сүзләрен әйтте инде үзенең. Менә сәнгать турында мин бик курыккан идем ул вакытта. Татарстанның атказан артисты әле мин җырлый башлаган чак, 91 ел. Мин әйтәм, мин монда кем инде дип, алар дөнья белгән, дөньяга танылган артистлар. Әле Соловьянка кайткан гына Италиядә 2 ай булып кайттым ди, ял итеп ди.
Башта Саткилова жырлады, искиткеш, аннан соң қорқып қана мен шықтым, ләкин не ғажап, тауышымда мені поддержать иттенді, подводить етмеді, бик әбеткен оңышылы шығыш жасап, бик көп мені шешектер бүләк етіп, мен өзімнің шыннап та көп мөді дәрежеде жыршы екендігімді оңлап, сүйініп, шатланып Қазанға қайтқан едім. Hürmetli tamaşaçılar, karşınızda Abdullah Tokay ismindagi Tatar Davlat Filarmoniyasining legendar jırçısı Georgiy Ibushev. Hürmetli Georgiy Mikhailovich. Mana galimlerimiz aytalar, milletni oyaqta tutgan kuch ul albatta onun dini, tarixi ham jir mungi deylar. Ul jir mungi degani tagı da durustdir. Chunki mana bitinde mesela Büyük Bulgarning indi shaharlari da yo'q, avullari, shaharlari jir bilan tegizlangan, lekin bu xalqning mungi, jiri, xalqimizning mana shu ham kirashining da mungida, jirida bugungi davrlarga shaqli kelib jetgan. Aytingiz ali, shu millat gavdalanuvida tarix, madaniy tariximizni, musiqa tariximizning da mana biluvimiz, mana bular haqida sizning fikringiz nechik? Bilasizmi, har kishining o'ziga xos yuzi bor. Siz menga o'xshamagan, men sizga o'xshamagan xalqlar ko'p turli. Masalan, boshqirt, o'zbek, qozoq, tatar. Lekin qo'y bir xalqlarning ezmi ko'pmi bitmene minglar to'g'ri keladi. U jirda da shulay. Lekin jir xalqning yuzi ol. Biz shuni unutmasqa tegish. Agarda biz o'zimizning mungimizni yo'qotamiz ekan, biz o'zimizning tatar degan yuzimizni yo'qotashaqmiz. Agarda bizning jirimiz, mungimiz shirli ekan, ul shunlab da bir kishigina tugul butun millatning
ауруы, шері деген сөз. Ол бик қорқыныч әйбер. Бүгінгі күнде біздің жыр санғаты, біздің музыка санғаты біздің оңалашылмай тұрғанда ғажайып бір түссіз, мұңсыз, сөзсіз жыр дулқыны нейдір дулқын басып кетті. Мен міне залларға қарайым вақыт, бик те шундай зиялы кішілеріміз тұзға язмаған жырлар тыңлап ұйып отырғанларын көргештен менің жүрегім әрней. Біз өзіміздің мұңымызды жуймасқа тиіш милләт боларақ. Егер де біз өзіміздің мұңымызды жуябыз екен, біз милләт боларақ юғалабыз деген сөз. Ол қабір шаңар көп кішілер ол турда ойлап та қарамай, міне бар жырлайлар. Бет бүгінгі күнде шолай жыр туды, аны бір-екі ай жырлайлар да тозған перчатка кебек қырып аталар да, оның орнына онысы келе, секірелер, бейілер. Бейінің де бит бүгінгі күнде хатта мәғінәсі көп бейілерде бірден мәғіна yok. Ненедір харакат, ненедір секірулер. Әр нәрсенің мәғінәсі боларға тиеш. Жыр мәғінәлі боларға тиеш. Ол тәрбиелерге тиеш жыр. Тәрбиесіз халық бола алмай ол. Егер де біз халықны сәхнеге шығып тәрбиелемейбіз екен, біз әкіріннәп өзіміздің мұңымыздан безешекпіз. Бізді башқа түрлі санығат қаплап кетешек. Ол біздің күшсіздер өні күтіп кіне тұра. Зор милләтлерінің санғаты. Чөнки олар күшлі. Олар бізге қорғанда күшлірек түрлі. Біздің өз санғаты бізге күшлі. Біз аны тұтарға тиеш. Атының дилбегесін тұтқан келішіні кеттіріп. Егер де дилбегетіне жіберсең, ат қайта тілі шонда бұрылып үйіне де қайтып кетерін, кеметіне екінші аққа. Шының кебек біздің санғатыбыз мәғінәлі, нық боларға тиеш. Біз шыны ұнытмасқа тиеш. Дәулетінің негізі ол санғат. Біз әйтәбіз міне экономика дейбіз, экономика дейбіз. Ләкин экономикалы дәулетінің санғаты болмаса, ол ауыру кіші кебек. Әкірініп бітешек. Чөнки ол фильтр, санғат халықның, илінің фильтрі ол. Ол аны бірліксіз шистартып тұра, кішінің жанын шистарта. Егер де біз аны бірліксіз шөплесек, шип-шиста кетірген бір шелек суыны біз қалдырып, аңа шөплер құйылса, тегетсе, бұйытсе, біздің аны шәсібіз келмей башлай. Бүгінгі күнде де шолайық. Енді бүгінгі күнде халық аңы башлады. Біздің де сәттіңнаталарсың. Біз енді жыртың не бұссың. Мәселен, біздің лекторияда ішлегештен көп шырақта классика әсерлі жырларға тұры келе. Татар, рус классикасында жырды біз енді, татар романсларын жырлы біз. Мен бүгінгі күнде сүйіне башладым. Халық оларны қабыл ете башлады шын-шыннап. Улаңа сусаған. Біз тірі тауыш өлен жырлы біз. Бізге микрофон керекмей. Бізде жыршылар күшілі, музыкантлар күшілі бізде. Шолай тіріп, санғат ол ойыншық түгел. Ол милләтні yoқтырта тұрған. Ондан соң міне біз етеміз, міне Қазанда спорт дистелеген зор спорт сарайлары түзедік. Шулық уақытта біздің культура йортларыбыз ишелеп бара. Олардың штукатурлар құйыла, анда артист бүлмелеріне кіре тұрған түгел. Ол да менің жүрегімді бекті әрніте. Артист бір қошанда кирпиште соқмай жыр білен. Ол йортлар да түземей, икмекте икмей пұлық ортына отырып. Ләкин ол йорт түзірге де, қосмос қошарға да, икмек егерге де, бүтін үсіне де. Болыша, ердемше, шунсыз болмай. Ол кішіні яқтыртып келе. Рух гәүләндір. Ол рух бере. Кіші білдірге тиеш бүгінгі күнде. Кіші сонынып ятмасын интернет қағына, телевизордан жейін тапшырулар тыңлап. Кіші поэзия қамтылсын, көп мүдір проз оқысын, балет, опера қарасын. Егер де біз бір пішмақтан қарапыны шаршау артынан бұл айтып, бізге мінежеттен башқа бір керек түгіл деп, біз милләт болашақ, яшылашақпыз. Мінежет өз орнына, опера өз орнына, балет өз орнына, жыр романсларымыз өз орнына керек. Шолық уақытта біздің эстрадымызда болсын. Міне деген нық, бүгінгі күн эстрада түгел. Теге қойбірелер хатта ярым шәрә шығып, секірелерді өздері мен мұсылман дейлер. Бұл хиш те дұрыс түгел. Егер де сен артист екен, егер де сен өзіңні ислам динін тұтушы кіші деп соны сен екен, матор шық. Мен әтмейм сен түрініп шық деп. Ләкин сен матор артист болып шық. Мәғінәлі жыр-жырла.
қол шаптырып, ақша ішлеу үшін генә. Бүген безнең бүкіл артистларыбыз ул яшерин түгел. Аларга синең милләтең кирәкми. Аңар дан дәрәҗә итеп, менә акча кырып алса, җыеп алса, аңа шул җитә. Халык турында уйлаган кешеләр, алар бигәс, алар тиз җана. Şayarı başlagan idek çınladıp gelmesin. Dik süyerge süyelerge sonladıp gelmesin. Yoksa bit bizning ömrünün bulgandır yazlarda. Yanında günler buladısın yaşlıgın tonlarında. Yoksa bit bizning ömrünün bulgandır yazlarda. Yanında günler buladısın yaşlıgın tonlarında. Yana minde, küye minde, sine kürgenden birlim. Yürekte yanıgan yalakını günler sünderer indi. Yoksa bit bizning ömrünün bulgandır yazlarda. Yanında günler buladısın yaşlıgın kanlarında. Yaşlı kuzda indi deyip ni gelip yenirge. Bir paşansın tügelediler siyerge siyirge. Yoksa bit bizning ömrünün bulgandır yazlarda. Yanında günler buladısın yaşlıgın tonlarında. Yoksa bit bizning ömrünün bulgandır yazlarda. Yanında kimler buladısın yaşlıgın tonlarında. Yanında kimler buladısın yaşlıgın tozlarında. Hürmetli kardeşler, sizin karşınızda Tatar profesyonel sahnəsinin cevheri, Tatarstan'ın halk artisti Mefodi oğlu Georgi İbuşev. Görüyorsunuzca, onun bilen әңгәмәбездә siz anladınız. Bugünkü Tatar profesyonel sahnəsinin, muzikasının, jırının ötkenleri, bugünkisi hem kileşiği hakkında söz vardı. Demek, Tatar muzikasına, sanatına hakiki qaraş yasaldı. Eyteler bit, Georgi Mefodiyevich, ne bulmaz şair janında diler. Siz bu hislerinizni şiiriyat arqılı da icad etəsiz iken, zinhar halkımızga bir neçe şiiri eserlerinizni işittirseniz idi. Mene şiir turunda, jır turunda söyleşip gittik bitinde, onun yazmışı turunda. Mene şunlar bağışlap, Türkmülden çıkan bir halkıma degen şiirimni okuyup gitesim kile. Sen misin bu 50 kili qara ormanlı halkım?
Кем шулай аңламас итте жаның булган жыр хакын, кемнәр ул жаныңа үтеп алдалап бәгыреңне, моңсыз төссез шыр такмагын бу татар моңы диде. Шуп басты синең жаныңны, син кычкырдың, гүл дидең, тәфтиләүдән уйыңнан иске дип йөз шиердең. Бәлки бер көн исеңә килеп, гүл эзләрсең шүплектән, гүл тапмассың, бетәр моңың, гүл тамырын шуп кисәр. Вот. Менә шулай иттереп, менә тау менә җырга багышланган бер шигырь. Мин аны бик яратам, ул кыска гына. Миңа бик күп яшьләр мөрәҗәгать итәләр. Георгий абый, менә нотларны ала алмыйм, вакыт киләләргә шулай күрсәт әле дип, менә булышкалыйм. Мин аларга, мин кешеләргә һәрвакыт ярдәм итәргә тырышып килдем. Җыр ягыннан да, тормыштан да менә шуңа багышлабрак язылган бер шигырь җырга. Рәхмәт сиңа җырым. Рәхмәт сиңа җырым. Бергә булдык. Üste bulduk, tüben düşmedik. Tamaq deyip yok бар şır takmağın üzebizge yoldaş etmedik. Sin kanatlar koydun bu canıma, ol kanatlar buldu ak şista. Min bir kimge ziyan kitirmedim, don derece dağlap tırmışta. Kişilikni, maturlıkni donlap, izgilikке deşti avazım. Sin jır aşa jirde ulu suyu, yaşav büyüklüğün anladım. Rahmet sina jarım. Min бәхетле, сине аңлый, тоя белүемә, тамырларда моң, наз булып агып, йөрәгемдә дәртле тибеүеңә. Менә бу җырга багышланган. Тагын укыгыз әле, бигрәк матур. Хәзер укыйм алайса җырга багышланмаганны. Сәлам сиңа кояш, сәлам иртә. Сәлам сезгә искән җилләрем, сәлам сиңа шелтерәвек шишмә, сәлам урман, таныш үрләрем, сәлам сиңа яңа туган сабый, сәлам сиңа бәхетле ана, сәлам сиңа күпереп килгән болыт, тормыш дәвам итә яңара, сәлам сиңа тугайдагы колын, һавадагы тургай, ак Qayın, сәлам сезгә, һәрбер көнегезгә, гомер кичеп барган картларым, сәлам сезгә изге күңеллеләр, уен көлке, тормыш сөйгәннәр, сәлам сезгә, чын йөрәктән сәлам, чын дуслыкның кадерен белгәннәр, сәлам сезгә мәхәббәтне данлап, бер-беренә тугры калганнар, сәлам сезгә, гади чиста калып, кішілекні зорлай алғандар. Мына бу китапны сезгә бүләк итеп калдырам. Biz bunu бар мәчетебездән чыгармас идек. Рәхмәт туганкай. Рәхмәт сиңа җыр. Георгий Ибушев. Монда рәхмәт сезгә җыр, ну әйтер рәхмәт сиңа халкым дип. Чөнки мине халкым шулай җыр иленә, шигырь иленә алып килде. Ул мине җыр тыңларга өйрәтте. Чөнки халкың булмаса, аны яратмаса, аны сөймәсәң, җырлар булмас иде. Хәзер без сезнең игътибарыгызга Ихлас мәчетенең 20 еллыгына багышланган кечкенә рубрикабызны тәкъдим итәбез. Анда Ихлас мәчетебезнең дуслары үзләренең тәэсиратлары, хатирәләре, фикерләре белән уртаклашыр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Я от имени всех женщин нашей республики выражаю огромную благодарность Всевышнему за то, что у нас есть возможность вести обучение в нашей мечети Ихлас и обучаться основам ислама и основам нравственности. Работа мечети Ихлас многогранная. Если остановимся на учебно-воспитательной, просветительской работе, то тут можно выделить несколько направлений работы мечети Ихлас. Во-первых, это воскресная школа. В мечети каждый день для всех возрастов ведутся занятия, где преподают около 20 педагогов. Во-вторых, это летние выездные лагеря. Мечеть Ихлас совместно с Союзом мусульман Башкортостана ведет летнюю работу по обучению основам ислама и нравственности в районах Республики Башкортостан. Сегодняшней нашей площадкой Мекинский район, Гафурийский район, Кугарщинский район, Кигинский район,
Бураевский район. Третье направление нашей работы – это наши курсы. Наши курсы, они работают с 2011 года 4 раза в год. Женщины с разных районов республики, даже из соседних областей и краев приезжают в мечеть Ихлас на неделю и обучаются основам ислама и нравственности. За время обучения эти курсы уже прошли свыше 1000 женщин, которые, получив базовые знания в мечети Ихлас, сами обучают на местах и сами являются также студентами медресе и российских исламских университетов. Еще одно направление наше, которое ведется активно мечетью Ихлас совместно с Союзом мусульман Башкортостана, это наши выездные семинары, выездные просветительские семинары, которые проводятся в разных районах нашей республики. В год 20-летия мечети Ихлас хочу выразить огромную благодарность от себя лично, от наших педагогов, от всех женщин Республики Башкортостан, имам-хатыбу мечети Мухаммад Хазрату за его поддержку во всех наших благих начинаниях. Желаем ему крепкого здоровья и сил, и бодрости духа, и довольства Всевышнего.